Generalni sponzor emisije Otvorite Atlas, turistička organizacija Srbije. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Otvorite Atlas. Danas vas vodimo na more u našim turističkim pričama, ali prvo da saznamo ko je dobio roman izdavačke kuće Laguna i putovanje za 2 osobe sa turističkom agencijom Robinson, naravno kada se za to steknu uslovi. Čestitamo Milici Spasić, njen broj telefona 065 52 83 i tako dalje, broj poznat redakciji. Čestitamo još jednom i želimo srećan put i još bolji provod, opet podsjećam, kada se za to steknu uslovi. A pogledamo sada kakve nas to priče čekaju u današnjoj emisiji. Danas vam predstavljamo novo nagradno kviz pitanje. U ovoj emisiji vodimo vas kroz Tasos. Saznaćemo i najzanimljivije i najvažnije informacije iz sveta turizma. Sa turističkom organizacijom Srbije idemo na Taru. Ljubitelji putovanja, ostanite uz vašu omiljenu turističku emisiju i zajedno otvorimo Atlas i ovaj put. Obećali smo vam da ćemo u današnjoj emisiji da vas vodimo na more. I zato sada idemo na najzelenije grčko ostrvo i, ako mene pitate, jedno od najlepših ostrva u toj zemlji. Vodimo vas na Tasos. Tasos, plutajuća šuma, smaragdno ili zeleno ostrvo. Kako god ga nazvali, od Herodota pa do današnjih dana, jedno je od onih na koje se turisti najčešće vraćaju. Smešteno na krajnjem severu Grčke, blizu poluostrva Halkidiki, pleni svojom lepotom i šarmom. Neke od najatraktivnijih plaža, poput Marble i Porto Vati, u svom pesku imaju i sitan mermer, zbog kojeg more ima nestvarno tirkiznu boju, a zbog svog sastava pesak je hladan i kada je sunce najjače. Preporučujemo da Tasos obiđete kolima. Ceo krug oko ostrva dugačak je oko 100 km, a za bilo koju plažu da se odlučite na tom putu, nećete pogrešiti. Na Tasosu nećete vidjeti luksuzne jahte, butike sa markiranim i skupocenim stvarima i diskoteke koje rade do ranog jutra. Sva zabava je upravo na plažama, koje imaju sasvim dovoljno mesta za letnje sportove. Inače, ovo ostrvo je najčešći izbor porodica sa decom i parova koji su željni mirnog i kvalitetno provedenog odmora. U špicu sezone najviše gostiju dolazi iz Bugarske i Rumunije, ali vrlo često ćete biti u situaciji da vam na postavljeno pitanje na engleskom jeziku neko odgovori na srpskom, jer Tasos važi za jednu od omiljenih destinacija naših turista.
pak željni prave avanture i predela do kojih se ne može doći kolima, onda možete iznajmiti kvad. Za jedan dan vožnje ovim četvorotočkašem treba će vam od 45 do 60 evra, ali ta avantura vredi svaki cent. Tasos je ostrvo u koje ćete se zaljubiti na prvi pogled. Pašćete na njegov šarm i lepotu boja koje prave more, četinari i maslinjaci. I sigurni smo da ćete se vrlo brzo ponovo sresti. Još nije zabeleženo to da je neki grad dobio 10 puta uzastopno priznanje za najbolji grad na svetu po kvalitetu života. Rekorder je i dalje glavni grad Austrije, Beč. Zbog svoje čuvene arhitekture, kulture i umetnosti, ovaj grad privlači milione turista iz celog sveta preko cele godine. Neke od atrakcija koje se obavezno obilaze su čuvena ulica Graben, koja važi za jednu od najlepših pešačkih zona na svetu, zatim obavezna katedrala Svetog Stefana, inače najviša gotička katedrala u Evropi, ali i najstariji zabavni park na svetu, koji je otvoren 1873. godine. U njemu se nalazi čuveni točak koji je montiran za svetsku izložbu Expo 1896. Kada se kabina popne na najviše 65. metar, doživi se jedan od najlepših pogleda na Beč. Nagradno pitanje glasi: kako se zove ovaj čuveni zabavni park, koji je ujedno i jedan od simbola Beča? Odgovor šaljite preko obrasca koji se nalazi na sajtu otvoriteatlas.rs u odeljku Zagonetni meridijan, kako biste u svakoj emisiji osvojili neki od romana izdavačke kuće Laguna, ali i putovanje za 2 osobe sa turističkom agencijom Robinson na kraju meseca. Srećno! Vreme je da vidimo i da saznamo koje su to najvažnije i najzanimljivije informacije iz sveta turizma i zato sada gledamo turističku belešku. Istraživanje koje je sproveo portal Current Results pokazalo je da je, kada je reč o gradovima najokupanijim suncem, definitivni pobednik Malta sa 2957 sunčanih sati godišnje, a prate je Marsej i Lisabon. Sa druge strane, ukoliko ste ljubitelj gradova sa manje sunca, najmanje sunčanih sati ima u Glazgovu, samo 1203 godišnje, dok drugo i treće mesto zauzimaju Reykjavik i Birmingham. Viški arhipelag uvršten je među 3 nova evropska mesta na listu geoloških parkova UNESCO od ukupno 8 iz Južne Amerike i Azije. Odluku je doneo izvršni savet UNESCO, a u obrazloženju stoji da je reč o svedocima geološke raznolikosti. Inače, ova lista je sada proširena i na njoj se nalazi 147 geoparkova iz 41 zemlje sveta. Siguran sam da biste se sada teleportovali na Tasos i uživali u svim onim prizorima koji tamo imaju da se vide, a mi ćemo u narednih nekoliko minuta da pogledamo kako Tasos izgleda usred leta. Dve najpopularnije turističke baze nalaze se na jugu Tasosa. Naša je bila u Limenariji, posle glavnog grada Limenasa, drugom najvećem gradu na ostrvu. Zaštitni znak je žuta palata, napuštena zgrada na vrhu brda, koja je pripadala nemačkoj firmi za eksploataciju ruda. Limenarija ima oko 3000 stanovnika i preporučuje se onima kojima je cilj pravi odmor, bez glasne muzike, koju inače i nećete naći ovde. Ali hoćete ako krenete 5 km dalje, do mesta Potos.
Ovo popularno letovalište ima oko 700 stalnih stanovnika, ali se taj broj značajno povećava u toku letnje sezone. Ovo nekada mirno ribarsko mesto, koje zapljuskuje Trakijsko more, posjeduje jednu od najdužih peščanih plaža na Tasosu. More je kristalno čisto, pa i ako se odlučite da ovde provedete celo leto, nećete pogrešiti. Ali preporučujemo da bar jednom odete 10 km dalje. Tamo se nalazi najlepši prirodni fenomen i simbol Tasosa, Jola. Prema jednoj legendi, Jola je zapravo Zevsovo oko kojim je on nadgledao svoju ljubavnicu. Prema drugoj, Zevs je napravio ovaj bazen kao kupalište boginje ljubavi, pa se zato zove i Afroditina suza. Kako bilo, ovaj morski bazen je posebno atraktivan za skokove, naročito sa najviše litice, koji ima oko 8 metara. Voda je čista i menja boju u zavisnosti od vremenskih uslova, a često je i toplije od mora koje se od nje nalazi na svega nekoliko metara. Još jedna atrakcija nalazi se na nekih pola sata od Potosa, čuvena Rajska plaža. Oduševit će vas zlatno-beli pesak i čisto plitko more u kom se smenjuju tirkizna i smaragdno-zelena boja. Pored toga što se plićak proteže nekoliko desetina metara od obale, atrakcije su i talasi koji se javljaju najčešće u avgustu i koji, upravo zbog male dubine vode, nisu opasni. Ova plaža je ranije bila zvanična nudistička plaža Tasosa, ali sada nudisti zauzimaju samo mali, uglavnom istočni deo. Rajska plaža je jedna od najlepših na Tasosu i preporučujemo da za nju odvojite bar jedan dan. I opet ništa ne radiš i sve si uradio online. Turista počeo sa radom. Javljam Draganu u Beograd. Zdravo, Arso. Jesi se kategorisao? I prijavio i odjavio sve goste, obračuno takse, sve preko telefona. Šaljem ti ove moje goste da odmore malo na selu. Restartuj modem, proveri ruter. Sr! Stvarno radi ovaj e-turista. Više informacija na e-turista.gov.rs. M-Strong Car, Rent-A-Car. Nova putnička vozila visoke premium klase. Najbolji odnos cene i kvaliteta. Posetite nas na strongcar.rs ili u našim poslovnicama na Aerodromu Beograd, Terminal 1 i u Ljutice Bogdana 1A. Osetite izvor naše snage. M-Strong Car, Rent-A-Car. Da li ste spremni za avanture? Rafting tarom, trke Formule 1, Dracula tura ili ste pre za izležavanje na plažama prelepih grčkih ostrva? Robinson Adventure Team 33 46 776 www.robinson.rs. Hotel Radmilovac 011 341 6131. Uživajte svim čulima. Elegancija šampiona. Ranko. Odmorite telo. Opustite um. Odeon World Travel.
ključ za sva vaša putovanja. U narednih nekoliko minuta sa Turističkom organizacijom Srbije vodimo vas na Taru. Današnju emisiju očigledno posvetili smo jednom od najlepših grčkih ostrva, Tasosu, i znamo da želite da pogledate još predela sa tog magičnog mesta. I zato i u sledećoj priči idemo na Tasos. Tasos je poznat kao najzelenije grčko ostrvo. Ipak, šumski požari 80. godina prepolovili su floru ostrva, pa su posađene nove sadnice. Pola ostrva je pod borovom šumom, a pola pod stablima maslina, kojih ima više od 1.000.000. Ipak, najveća lepota je u plažama. Na 40 km od Potosa nalazi se plaža Golden Beach. Zbog finog, sitnog peska zlataste boje, ovo je idealna opcija za porodice sa decom, kao i za neplivače. U vodu se ulazi kroz dugačak plićak, a ako volite da plivate, dubina počinje tek posle šetnje od 50 metara. Zahvaljujući svetlijoj boji peska, boja mora može da se poredi sa Karibima, a koliko je ova plaža uređena, dokazuje plava zastavica koju su joj 2004. godine dodelile nadležne institucije Evropske unije.
avanturisti nikako ne smiju da propuste vodopade kod sela Marijes. Sakriveni su duboko u šumi, okruženi visokim drvećem i do njih se pešači oko sat vremena. Ali ovakav mir i spoj sa prirodom treba osetiti. Posle 7 km od glavnog grada Limenasa naići ćete na plažu Porto Vati, jednu od 3 najlepše mermerne plaže na Tasosu. Na obali i u vodi je mermerni beli pesak, koji vodi daje neverovatno tirkiznu i bistru boju. Zbog sitnog mermera od kojeg je sačinjena plaža, pesak je hladan i po najjačem suncu, pa nećete cupkati od ležaljke do vode. Porto Vati je plaža koja se nalazi daleko od saobraćajnih gužvi i grada, a ovde možete uživati u prelepom moru i dobroj muzici uz odličnu uslugu, uz maslinjake, borovu šumu i visoke litice koje se izdižu direktno sa plaže. Jedina mana je to što zbog geografskog položaja sunce na ovoj plaži malo brže zalazi. Samo 2,5 km od Potosa nalazi se Notos, simpatična mala uvala čije ime u prevodu znači jug. Namenjena je najviše avanturistima zbog izuzetno strme utabane staze koja vodi do nje. Ako ste pak za luksuzni odmor, onda je Tasos Grand Resort prava opcija. Nalazi se na krajnjem jugu ostrva, na oko 30 km od glavnog grada Limenasa. Kompleks ima privatnu, jako lepo uređenu plažu koju sa jedne strane okružuje 100-godišnji maslinjak, dok se sa druge pruža pogled na svetu goru Atos. Tasos je sigurno najšarmantnije grčko ostrvo. Dovoljno malo da se kolima može zaokružiti za manje od 2 sata i dovoljno veliko da se svakog dana može otići na neku novu lokaciju. Bilo da ste avanturista ili hedonista, ostrvo Tasos je odličan izbor. M-Strong Car, rent-a-car kompanija koja u Srbiji posluje od 2010. godine u svojoj floti posjeduje potpuno nova putnička vozila visoke, premium i srednje klase koja su idealna za svakog klijenta kako po ceni, tako i po kvalitetu automobila. M-Strong Car, pored osnovne usluge iznajmljivanja automobila kratkoročnog do 30 dana i dugoročnog od mesec do godinu dana, naravno po mnogo povoljnim cenama, posebno apostrofira i uslugu limo servisa, to jest iznajmljivanje vozila sa profesionalnim vozačem. Ova usluga se pokazala idealnom za poslovni svet koji može na najracionalniji način da iskoristi i uštedi svoje vreme i novac, ne razmišljajući pritom o problemima gradske vreve, gužve i parkinga. Vozači M-Strong Cara su odabrani ne samo zbog svoje vozačke veštine, već i zbog ličnih kvaliteta, sigurnosti i spremnosti da u svakom trenutku pomognu i, naravno, diskreci. Vozilo sa vozačem se u našoj kompaniji može iznajmiti u poslovne i privatne svrhe za specijalne ture, kao i za transfere do ili od aerodroma ili mesta sastanka. Posetite nas na strongcar.rs ili u našim poslovnicama na aerodromu Beograd, terminal 1 i u Ljutice Bogdana 1A. Osetite izvor naše snage. M-Strong Car, rent-a-car. Danas smo nekoga od vas poslali na putovanje, podelili još jedan roman izdavačke kuće Laguna, a u sledećoj emisiji će neko od vas dobiti neki od ovih aktualnih Laguninih romana. Samo je potrebno da se pošalje tačan odgovor na nagradno kviz pitanje koje se nalazi na sajtu otvoriteatlas.rs u odeljku Zagonetni meridijan. Podsećam i na to da nas možete zapratiti na Facebooku i na Instagramu, kao i da na našem YouTube kanalu možete pogledati sve emisije koje ste propustili, kao i ove reportaže koje vam prikazujemo u svakom druženju. Naredno zakazujem za tačno 7 dana.